We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang at home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso o have a blessed Thursday. Ato sang i-greet ang ato mga kapuso nga nananaw diha sa dapitan og Dipolog sa Zamboanga del Norte. Attorney Resi, maayong buntag. Good morning, Sabsay. Ato sab kumustahon ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Carmen ug Panabo, Davao del Norte Province. Mga kapuso, dungan natong sayron ang mga makalingaw kaayo nga mga performances sa Tisay Bisaya nga si Rian Book Kauban si Mommy Richelle. Samtang Resi, dungan tang saluduhan ang kabayanihan sa usa ka Cagayanon nga mitabang og gukod sa usa ka snatcher. Atong ila-ilahon si Arman Lozano. Samtang ako pong makauban sa Bistalk ang sportscaster sa Rise Up Stronger NCAA Season 96 nga si Anton Rojas. Apan una kana mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa nga lugar sa Mindanao ang kadaghanang mga Ilonggo ang nagagamit sa dialect nga Hiligaynon? Kini mao ang Coronadal City, ang capital city sa South Cotabato Province sa Socsargen Region. Anaa sa 80% sa populasyon sa mong syudad ang mga gagamit og Hiligaynon, samtang 20% lang ang Cebuano speaking. Sumala pa kadaghanan sa mga early settlers sa Coronadal City naggikan sa Western Province, particular sa Iloilo City ug Iloilo Province. Mga kapuso, laing kabayanihan na sab sa usa ka kapusong Cagayano ng atuang tagaan ug pagtagad tungod nagpakabayani siya ug iyang gigukod ang usa ka snatcher sa dalan nga nangawat og cellphone. Atong tagaan ug pasidungog ang maisugod nga rider nga si Arman Lozano. Sir Arman, mayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Okay ra gyud sir. May buntag dahil sa inyo tanan sir. Good to hear nga maayo ang imuhang kahimtang karon, sir. Pero sir, alang sa kasayuran sa atong mga kapuso, no, unsa ba ang imuhang panginabuhian ug kamusta ang dagan sa imuhang pagpaningkamot karon? As of now, medyo lisod gid sir. Kay gimikan wala katay tarong income nga makuha. Gimikan to mingaw sad sa deliveries na manggali income. Sakto ra gid sa budget sa makakaon. Maningkamot ra gayud kita, sir, aron makasugakod ni ining kalisod nga atong ginasagubang karon. Pero sir, atong hisgutan no kining imuhang kabayanihan nga gipakita nga mi viral man gayud sa social media. Unsa ba ang nahitabo ani, sir? Actually ato sir, gikan ko ato sa pagtrabaho. Orientation board na ako sa pan nga akong gi-applyan. Dayon gisugo ra pud ko nga nay paliton. Wala ko na-expect na sa unahan nanay nahitabo mo tong pag singgit na ako uban man gud tawag makadungog nga na snatcher isiguro sila galantaw. Ako is wala sa pagduwa-duwa pag singgit na nila na nakadungog ko snatcher. Kami din duwa ni sir una nga naglakag kamo nabigyan na mo daghan. So sa kong utok is gusto na ko masapon ang tao. Sapon na mo ang tao para mabawi ang butang na iyang gikuha na dili para siyaha. Sir Arman, so katong higayuna aduna pa bay ginukuray nga nahitabo? Yes sir, pag-uwing sa Kalibunan, wala mi kabalogi. Doon sa namo paglusot kung pag-adto tong lugara. Nalakag na mo sa sir, kaso lang sa ihang pagkalingasan is nangagisi ang sanina, nabilin ang iyang dapat pabilin. Isa na tong cellphone. Sa among pagkamang-kamang sa kasagbutan, pag ginukuray,
mao tong dahilan nga nabilin gani ang cellphone ug wala gid siya kahigayon ug kuha tong dili para siya butanga. So human sa insidente sir, kamusta ba mo? Aduna ba'y nasamdan sa inyo ha? Kaluoy man pud sa Ginoo sir, wala man sad okay ra man sad mi kasama walay nasamad. Medyo hangak lang gud kay unexpected man gud nga pagkahitabo. Joto nga gusto ka mo tabang na wala ay kapalit na gusto dawaton. Maayo ra sad sir kay walay nasakitan o nasamdan sa inyuha nga mga niresponde. Pero sir niadtong tungura, wa ba kagibati og kabalaka o pagduha-duha sa imuhang kinabuhi, labi pa nga usa ka SNAT chairman ang imuhang gigukod? Wala sir, ang sunod lang gud sa kong utok ato is na isa ka tawo nga nag-need og tabang nga gusto tabangan. And if ever nga gusto ka mo tabang sa isa ka tawo, kamot na depende man gud sa case pod sir. Sa sitwasyon nga pamaagi like sa nang isnatan ng tao wala na kay dili na ka makaunaw na sir gusto ba gid mo sa tabangan o dili ang imuha na makuha ang butang sa dili para siya ha. Grabe ka genuine ang imuhang intensyon gayud sir sa pagtabang sa nanginahanglan. Apan human nga mi viral ang imuhang kabayanihan sir, unsa ba ang imuhang gibati? Pan sir medyo ulaw pod kay for the first time pa kong kuan side. First time na ako na ma-trending. It's wala sa ko nag-expect na inato day ang pwede mabalik sa kuya. Medyo makagaan sa kasing-kasing sir na nagbuhat kag maayo. Napoy balik na istorya na maayo. Kasagara sa akong mga kauban sir, is proud sila nga nabuhat na ako to. Ngano og unsa nga dagan nga pangutana. Sa kay isa lang nahibawan, buutan ko nga klase nga pagkatao. Para sir Angayan rasab kayo ka sir nga pasidunggan sa imuhang maayong nabuhat. Pero Sir Arman, unsa ba ang imuhang mensahe ngadto sa katawhano labi na nga nahimo kang inspirasyon karon tungod sa imuhang kabayanihan? Ako lang advice sa mga taong gusto mo tabang para sa mga taong kinanglan tabangan. Unta, di sila magduwa-duwa. Depende sa sitwasyon na kinanglan nila ang atong tabang. Since man nga nagkalisod ang panahon, natay makita nga nagkalisod siya or depende sa iyang sitwasyon. Angay sa tabangan, unta, dili na to isipon ang iyang bad side. Ato lang sa siguro naon-naon na need niyang tabang karon o kinanglanon niya. Daghang salamat Sir Arman Lozano sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot namo nga mas mudaghan pa ang susama nimo nga mutabang sa nanginahanglan. Amping kanunay sir. Sige sir, thank you. Salamat kay sir. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May butag mga kapuso, welcome to Bisto. This morning, ato ang makauban na usa ka international sportscaster and sports commentator sa Rise Up Stronger NCAA Season 96. Walay lain pa kundi si Anton Rojas. Maayong buntag Anton and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hi, Attorney Resi. I'm good. I'm just chilling here at home and glad to be speaking with you. At maayong buntag din po sa lahat ng mga tiga Mindanao, everybody in Davao. So hello and great to be here. We're very happy that you're here with us and of course we love the vibe. And we know, Anton, that you've been, a long-time sportscaster. You've been a sports commentator for a very long time indeed. In fact, for 11 years. And we really want to know a lot of things about you. Paano ba nag-umpisa yung passion mo for sports? Well, I've been a sportsman ever since I was a kid. I think my basketball journey, because basketball is my main sport, my basketball journey started when I first discovered who Michael Jordan was. So I was just in awe of the greatness of Michael Jordan, the skill, the strength, the mental fortitude, and of course, the winning. He won 6 championships with the Chicago Bulls in the NBA. So him being my idol set me on a path, the same path that I'm still on right now. Sabi ko, if I want to live my life a certain way, I want it to be a life that's centered or driven by sports. So that's what I'm doing right now. I'm a sportscaster and I've been fortunate to have been in this job for 11 years because even though my dream to become a professional basketball player like Michael Jordan did not happen, I'm still connected to sports. I still get to watch sports and I get to tell the stories of so many young kids and athletes who had the same dream as me,
who also wanted to become a basketball player and a champion. I get the chance to tell their story. So it's been a dream come true for me, and I'm glad to be able to continue it right here on GMA. And Don, as a sports commentator naman, what was the most unforgettable game that you've ever been a part of? All right, that's easy. So with regards to the NCAA, there is one game that I will never, ever forget. Game number 3 of the NCAA Season 91 Finals at the MOA Arena between two rivals, San Beda and Letran. You know, attorney, recently, I was at GMA and I was with Myrtle Sarosa and Mark Cruz. Myrtle Sarosa was the courtside reporter of that game. Mark Cruz was the point guard for Letran during that game. So all three of us were part of, in my opinion, the best game ever in NCAA history. Why? Because it was game number 3. Wala nang bukas for the Knights and the Red Lions, and the game went into overtime. There was just so much drama, so much excitement. The game went down to the wire. But in the end, the Letran Knights with Mark Cruz won. Myrtle was doing her job at courtside. She was crying because she was so emotional. Tears were streaming down my eyes as the commentator because I couldn't believe what was happening. Letran, the underdog, beating the mighty San Beda Red Lions. So that was just such a historic day for us. The Mall of Asia Arena was packed. Grabe yung energy. It was one of the best days in my career and something I'll never forget. Easily, that's number 1 for me. Grabe, it feels like you're taking us to that exact moment. And of course, we have a lot of viewers here in Mindanao who would also want to be like you, take on the journey that you did, for the past 11 years. Kung meron kang tips na maibibigay sa ating mga kapusong Mindanao who would also want to become a sports commentator someday, ano yung advice na maibibigay mo sa kanila? Well, attorney, I think it's just to follow your heart. And this is not just if you want to be a sportscaster. It's regards to whatever you want to be, whatever you want to do, whether you want to be a doctor, whether you want to be an athlete, whether you want to be a sportscaster like me. If it's in your heart, you have the passion to work hard to get better at your craft and do what you do, you're going to pursue it. Like me, I've been a sportsman my entire life, like I told you earlier. So it's already in my heart. All I have to do, how far I want to go, is up to me. Am I willing to put the work? Do I love this as much to be able to put the work and pursue my dreams? So those are the questions you have to ask yourself. But ang paniniwala ko, if you love something so much, you're gonna do whatever it takes to get it. So I mean, it's really just as simple as that. And this year, Anton, you're going to be part of the Rise Up Stronger NCAA Season 96. When you talk about NCAA, what first comes to your mind? The first collegiate athletic league in the country. It brings back a lot of memories because, I mean, this is a league that's been around since 1924. I mean, it's the first. So now that the GMA is with NCAA, and the GMA obviously wants to strengthen its position as one of the networks that really showcase sports around the country, this is a good place to start because the NCAA was the first and original. So you do have to make sure that you take pride in that. So yeah, I think that's what makes the NCAA special, and very thankful for this partnership between GMA and the NCAA. What's so exciting naman about this year's season? And what are we going to look forward to this year's NCAA Student Athlete? It's a season like no other. This is the first time that the NCAA will be able to be showcased every single day. Kasi dati napapanood lang ng NCAA 3 times, 4 times a week. For the first time ever, every day, you put on your TV, go to GTV, mapapanood nyo po ang NCAA. And number 2, for the first time ever also, we are showcasing Taekwondo and chess. There will also be some exciting things to look out for in the studio, the NCAA Studio of Champions, because we will have some Kapuso stars come there and play some mini games. Like I saw a little hoop go there, some footwork drills. So that's going to be very interesting. Looking forward to how NCAA Season 96 would unfold. So please, Anton, invite our kapuso dito sa Mindanao na tutukan pa ang Rise Up Stronger NCAA Season 96. Please go ahead. Yeah, so to all of our kapusos in Mindanao, for the first time ever, you guys will be able to watch NCAA Season 96 all day, every day via GTV. From Monday to Friday, mapapanood po ang NCAA at 3 o'clock. And then
Saturday 4:30, and then on Sunday at 5:05. Oh, by the way, there are also going to be replays from Monday to Friday at 10:50, also on GTV. So, be a part of history, support our student athletes from the NCAA, and yeah, is proud to be a Kapuso. Magandang salamat, Anton, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you very much, Attorney. And that was Anton Rojas, mga kapuso. Tutok lang mo kay babalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa sa mo sa mga nalingaw ug mibilib sa performance sa 6-year-old Tesay Bisaya nga mi-trending tungod sa iyang pagkanta og mga Bisaya songs. Kay this morning, mga kapuso, ato siyang makauban ug atong sayro ng istorya luyo sa iyang makalingaw nga performance. Kauban si Mommy Richelle Bernil ug ang Tesay Bisaya na si Rian Book. It's a great morning, Mommy Richelle and Rian, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Good morning, Attorney Racy. Okay lang ni. Let us know more about you, Rian, and of course, Mommy Richelle. Mommy, please share with us naman the story kung paunsa ug ngano ka nagdesisyon nga mag-abroad. Murag long story yun din siya, pero short na lang nako, no? Sa Pilipinas, nagtrabaho sa gawas. Tapos, nagkaanak ni duha ka buok, babae lalaki. Pero, nagkabulag ni. After few years, nag-join na po ko dating site na po. And dito na ako namit ang daddy ni Rian. So, mauna na siya nga naami Rian karon. Ang akong kamagulangan is 23-year-old na karon. Ang ikaduha, lalaki, 20. And then si Rian dayon ang anim. 6 years old. I am very sure na proud kaayo ang imuhang mga kabanay nga naadri sa Bayugan, Agusan del Sur, Mommy Richelle. Apan interesado kaayo mi nga mahibaw-an kung paunsa ba nahilig si Rian na mukanta or magtuon aning mga Bisaya songs. Primero man god, hilig ko og kanta-kanta ba mo akong hinulibangan pag mahumsik bitaw. So mo nang karaw-karaw ko dinhi tapos Bisaya man ako ang kanta-kantahon. Kaya malingaw man ko, so siya, naminaw ra po siya. Dito na ko siya napansin pagkanta o pasayawa ko dahil. Pasayawa ko dahil, sayawa sa ugat. Ikaw may gusto ko, na ako na may ubat. Masayaw dyan na dahil, di lagi ko bawa ako'y gusto. Irog-irog, o sayro. Nakita na ko siya nga yung gisundro mo itong nalingaw ko. Ako dahil siya encourage nga. Alik lang nga, kanta-kanta ta. So wala dahil siya sinugdanan. Kabalo mag siya mubasa. Wala na iya ako kakuanan sa iya kay mabasa niya ba yung sundon. Magminaw siya tapos iyahan abot yun sa niya nga nung kamaog yun siya mubasa. Sa iyang edad bitaw nga kuan pa bata pa siya dili man po siya ingon nga maglisod lang siya nito pero makasunod siya tuno dali ra siya kasunod og tuno. When Philippines was discovered by Magellan. Wow, may pinagmanahan gyud si Rian, Mommy Richelle, ha? But of course, ikaw, Rian, nga nung giganahan mang kamukanta og mga Bisaya songs, wala ba ka naglisod og tuon ni? The language is sometimes hard to pronounce because I can't make letters plainly because sometimes I can't make the words with the sound, all the sounds. Very good yun si Rian, no? Rian, unsa man ang imuhang gusto pagdako nimo? I want to be a doctor. I want to be a policeman. I want to be a shopkeeper. I want to be a singer, and I want to be a dancer. I want to join a beauty pageant. It shows me how talented I am in all the different types of things. And it also shows me, how brave I am if I'm the youngest one. Puhon, if okay na ang tanan no makabisita mo balik din si. Pero Rian, unsa ba ang imuhang favorite na Pinoy food? Sige daw. Salmon and sinigang. Nabaw na isa. And tattoo.
Pinoy gyud ang panlasa ni Rian, mommy, no? Well, Rian, how do you feel about the very positive response of your viewers, and do you have a message for them? Salamat kaayo sa imong nag-follow sa inyong sa-follow ako. Ug sa salamat sa inyong watch akong live and video. Salamat po. Mahal ko kayo. Sigurado ko nga ginatangan na gid sa social media ang imong performance, Rian. Pero karon gusto gyud kayo namo na makita ka nga live na mag-perform. Baka naman, Rian, pwede mo kaming sampulan? Go, Rian! Nanang nang lu ikaw. Kinsa siyang gipanggamong lagaw baka na ako. Unsay ana aganiya nawala ako. Wa man ay kuy pagulan kinsa siyang kuwang tanan. Wow, thank you very much, Rian and Mommy Richelle. Nako, that was such an amazing performance. Daghan kaayong salamat and do continue to inspire others. And of course, para kay Rian, please take note always that we're so proud of you. Daghan kaayong salamat ug amping mo diha always. Ang daghang salamat sa inyong pag-invite sa amoa. So, happy sa din na nag-invite sa amoa. Wala ka naman po. Say, ug mga kapuso, tatak performer gyud ang Bisayang Tisay nga si Rian Book. Inumbanan sa suporta sa iyahang pamilya, may patok gyud siya sa mga netizens tungod sa iyang mga performances na tatak bisdak. Samtang resi ato gayud nakita ang kabayanihan nga gihimo sa food delivery rider nga si Arman Lozano. Kinsa wala gayud nagduha-duha sa pagtabang sa iyang kapwa bisan pa man nga delikado kini. Saludo kami kanimo, Arman. Ugsay, mga kapuso, excited na gayud ang sportscaster na si Anton Rojas sa iyahang bag-ong journey sa Rise Up Stronger NCAA Season 96. Mga kapuso, na-inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Jonas Salk nga hope lies in dreams, in imagination, and in the courage of those who dare to make dreams into reality. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o gayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso, ug stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.